Mwabantu mwe mwitware neza muri izi mpera z'umwaka. Ibintu bimeze nabi ku birebana n'impanuka, aho impanuka zikomeje gutwara ubuzima bw'abantu benshi, byaba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mu minsi mike rero nibwo ndimo mbagezaho video z'impanuka, mukagira ngo wenda n'ibyo umuntu aba yahimbye. Oya, ntugatekereze gutyo. Video mba ndi gukora ni ibintu biba byabaye gutya live, hanyuma izo video nkazikora nkabagezaho amakuru agendanye n'izo mpanuka, kugira ngo namwe mumenye uburyo muba mugomba no kwitwara kugira ngo murinde amagara yanyu. Ubu ngubu rero aka kanya tuvugana, ku munsi w'ejo imodoka itwara ibishingwe yongeye kugongera abantu mu gakiriro ka Gisozi. Ku gicamunsi cyo kwa gatandatu rero tariki 7/24 i Kigali mu gakiriro ka Gisozi habereye impanuka yatewe no gucika feri kw'imodoka itwara ibishingwe yavaga Induba, ikaba yarakomerekeje abantu 10 nk'uko ubuyobozi bw'akagari ka Musezero kabereyemo iyo mpanuka bwabitangaje. Impanuka rero y'imodoka itwara ibishingwe mu gakiriro ka Gisozi yaherukaga kuba ku itariki 2 Ugushyingo 2019, nabwo ikaba yarabaye ari kuwa gatandatu mu masaha y'umugoroba imbere y'inyubako yitwa Umukindo mu muhanda unyura hagati y'inyubako z'agakiriro. Abahazi ubwo mwahamenye. Umunyamabanga rero nshingwabikorwa w'akagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi w'akarere ka Gasabo, Egide Habumuremyi, avuga ko iyo mpanuka ikimara kuba nta wahise yitaba Imana, nubwo harimo abakomeretse bikabije. Habumuremyi rero yavuze ko imodoka yacitse feri ikagonga ibinyabiziga byari mu muhanda. Iyo mpanuka rero yakomerekeje abantu bagera ku 10, ariko nta witabye Imana, nubwo harimo abakomeretse bikabije. Hangiritse n'ibinyabiziga byari biparitse n'ibyagendaga bitari bike, ariko umubare wabyo ntabwo uramenyekana. Umuturage rero utifuje ko amazina ye atangazwa ariko ukorera mu gakiriro ka Gisozi, yavuze ko ibinyabiziga yabashije kubara byangiritse birenga 14. Gusa aka kanya tuvugana nta ndi makuru yaje nyuma abinyomoza, ahubwo niko byagenze. Ni 14, harimo imodoka 2, moto zisanzwe 8 hamwe n'ibimoto bitwara imizigo bigera kuri 4. Akaba rero yabonye kandi inkomere zigera ku 8, zirimo uwacitse amaguru n'uwacitse ubugabo. Urumva rero ko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda. Umuyobozi w'akagari ka Musezero avuga ko ubu bukangurambaga bukomeje bwo kuburira abakorera mu gakiriro ka Gisozi kwigengesera, kuko iyo batagonzwe n'imodoka bibasirwa n'inkongi y'umuriro. Habumuremyi rero yihanganishije abagize ibyago, asaba abafite ibinyabiziga kubikorera isuzumisha rihoraho nk'uko polisi y'u Rwanda ihora ibikangurira abaturage. Mu yandi makuru rero, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yatangarije Kigali Today ko impanuka yabaye ari iy'imodoka Mitsubishi Fuso ya kampani Ubumwe Cleaning Service yavaga Fawe yerekeza ku Kinamba, igeze ku gakiriro ka Gisozi gonga moto 4 za TVC Victors, moto 5 za Rifani n'imodoka 3. Muri iyo mpanuka rero hakomerekeyemo abantu 8, 6 muri bo bakomereka mu buryo bworoshye, naho 2 barakomereka bikomeye. Abakomeretse batwawe mu bitaro bya CHUK, ku bitaro bya Kanombe ndetse no ku bitaro bya Kibagabaga. SP Emmanuel Kayigi yavuze ko impanuka yatewe no kutaringaniza umuvuduko byakozwe n'umushoferi wari utwaye iyo modoka itwara imyanda. Tukivuga kuri ibyo kandi, mu karere ka Gakenke imodoka yaguye mu mugezi, abayirimo bahita bapfa. Mwabantu mwendi kubabwira ni muri izi mpera z'umwaka mugerageze kwigengesera ari abagenda mu muhanda, mugende mwitonze, were kugira ihubi ryo kwambuka umuhanda kubera ko hari ikiri kukwihutisha, kuko ibyo bikwihutisha ntabwo biruta amagara yawe uko byagenda kose. Hari abantu njya mbona bambuka zebura birukanka, kandi murabizi ko abamotari batajya bita ku kureba niba
umugenzi ari muri zebra crossing baba bihuta cyane. Ni byiza rero ko banza ugategereza ukareba ko nibura ibinyabiziga bicisha make bigahagarara mbere yo kwambuka, kandi nanone ukirinda kwambukira ahantu hatari muri zebra, kuko umuntu wambukira ahatari muri zebra aba afite ibyago byinshi byo kugongwa kandi ntagire uruvugiro. Buriya iyo ugonjwe ahantu hatari muri zebra ibyago byo kuba hari uwakurenganura biba biri hasi cyane. Reka dukomeze n'iyi nkuru rero twere kurondogora aho mu karere ka Gakenke imodoka yaguye mu mugezi bayirimo bahita bitaba Imana. Mu karere ka Gakenke mu murenge wa Gakenke akagari ka Buheta umudugudu wa Macuro habereye impanuka y'imodoka ya Jeep Nissan LAG 724G yavaga i Kigali yerekeza i Musanze kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Ukuboza. Urumva ko ari impanuka zabereye rimwe 2024 igwa mu mugezi wa Base, abari bayirimo bahita bahasiga ubuzima. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yatangarije Kigali Today ko iyi mpanuka yabereye mu muhanda wa kaburimbo, kuko iyo modoka yavaga i Kigali yerekeza i Musanze irenga umuhanda hanyuma ihita yisekura mu mugezi. Yavuze ko abantu babiri bari mu modoka bahise bapfa, imirambo yabo y'abanyakwigendera yajyanywe mu bitaro bya Nemba gukorerwa isuzuma cyangwa se autopsy. SP Jean Bosco Mwiseneza avuga ko icyateye impanuka kitahise kimenyekana, bakaba bahise batangira gukora iperereza no gushaka uburyo iyo modoka yakurwa mu mazi. Yavuze ko kandi ubutumwa baha abatwara ibinyabiziga ari ukwirinda umuvuduko urengeje uwagenwe no kwirinda uburangare n'igihe batwaye ibinyabiziga. Reka rero amakuru y'impanuka tuyasoreze muri Cote d'Ivoire, aho muri Cote d'Ivoire impanuka y'imodoka yaguyemo 26 abandi 28 barakomereka ku buryo bukabije. Kuwa gatanu w'iki cyumweru, urumva ko muri iki cyumweru ni icyumweru cy'impanuka gusa, tariki ya 6 Ukuboza 2024 mu gihugu cya Cote d'Ivoire habereye impanuka ikomeye ya bisi ku buryo abantu bagera kuri 26 bapfuye, abandi basaga 28 barakomereka nk'uko byemezwa n'inzego z'ubutabazi. Amakuru yagiye ahabona avuga ko imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa bisi ntoya zagonganiye ahitwa Burakuwa mu burengerazuba. Ibi rero byatumye umubare munini w'abantu bahasiga ubuzima. Byatangajwe ko iperereza ryahise ritangizwa, gusa minisiteri ishinzwe ibyo gutwara abantu n'ibintu ntiyigeze itangaza byinshi kuri iyi mpanuka yatumye benshi bacika ururondogoro. Ubwo iyi mpanuka yabaga, abantu 10 bahise bicwa n'inkongi y'umuriro yafashwe n'imodoka zose barimo, ndetse biravugwa ko iyi mpanuka yabaye mu masaha y'umugoroba ikaba yaratewe n'imwe muri bisi yari itwaye abagenzi yaturitse ipine bigatuma zigongana, umuriro ukagurumana. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro biherereye mu birometero 357 uturutse mu mujyi wa Abidjan. Ubuyobozi bwihanganishije ababuriye ababo mu mpanuka buboneraho gusaba abakoresha imihanda irimo imivuduko gukomeza kwitwararika kubahiriza amategeko y'umuhanda. Muri iki gihugu cya Cote d'Ivoire hamwe n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika hakunze kumvikana impanuka nyinshi cyane ahanini ziturutse kutubahiriza amabwiriza agenga amategeko n'uburyo bwo kugenda n'amabwiriza byo kugenda mu muhanda. Mu kwezi gushize k'Ugushyingo impanuka zo mu muhanda zahitanye abagera kuri 21, abasaga 10 barakomereka. Ni nyuma y'igihe kandi ikamyo ituritse ikica 13, abandi 44 bakahakura ibikomere bikomeye cyane. Indi nkuru itugezeho nonaha, ubwo nari mbabwiye ko ngiye gusoza, indi nkuru itugezeho muri aka kanya ntareka kuvuga nuko abadepite 16 mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka yo mu bwoko bwa bisi barimo bajya muri Kenya mu mukino uhuza inteko ishinga amategeko zo mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Iyi mikino ya East African Community Parliamentary Games iteganyijwe gutangira kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 Ukuboza. Yari iteganyijwe yego ni kwa gatandatu, ubwo nejo bundi nibwo yari iteganyijwe 2024 mu mujyi wa Mombasa. Urumva rero kwa gatandatu iki cyumweru ni icyumweru cy'impanuka rwose, wabivuga ntabwo yaba beshye, kuko izi mpanuka zose ndi kuvuga zibaye muri iki cyumweru nta n'iminsi 3 irashira.
uretse ko abo badepite 16 bakomerekeye muri iyo mpanuka, hari n'abandi bakozi b'inteko ishinga amategeko ya Tanzania bari muri iyo modoka nabo bakomeretse, ndetse n'umushoferi wari uyitwaye, ku buryo muri rusange hakomeretse abantu 19 nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bwa polisi mu gace ka Dodoma, aho impanuka yabereye hitwa RPC George Gatabazi. George Gatabazi wavuze ko iyo mpanuka yabaye saa 8 z'amanywa uyu munsi tariki ya 6 Ukuboza 2020. George Gatabazi yavuze ko iyo mpanuka yabaye saa 8 z'amanywa kuri uwo munsi ku itariki 6 Ukuboza 2024. RPC George Gatabazi yavuze ko iyo mpanuka yabaye ubwo iyo modoka yari itwaye abadepite ba Tanzania yagonganaga n'ikamyo itwaye amabuye yavaga ahitwa Morogoro yerekeza mu mujyi wa Dodoma. Yavuze ko kandi impamvu yateye impanuka ari uko umushoferi w'imodoka yari atwaye abadepite n'abandi bakozi b'inteko ishinga amategeko atubahirije amategeko y'umuhanda agenga ibyo kunyuraho kw'ibinyabiziga, bituma anyura ku kinyabiziga nabi agongana n'ikamyo yari irimo iva mu kindi cyerekezo. RPC Katabazi yavuze ko uwo mushoferi wari utwaye iyo bisi y'abadepite yahise atabwa muri yombi na polisi akurikiranyweho guteza impanuka, ariko yongeraho ko abo bayikomerekeyemo batameze nabi ku buryo bukabije. Yavuze ko kandi barimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Benjamin Mkapa Hospital no mu bitaro bya Dodoma Regional Referral Hospital ndetse no muri Uhuru Hospital. Yakomeje anavuga ko asaba abantu bose kujya bubahiriza amategeko agenga umutekano wo mu muhanda kugira ngo bashobore kwirinda impanuka kenshi ziteza impfu z'abantu, abandi bakahakomerekera n'imitungo myinshi ikangirika. Abashoferi bagomba kujya birinda uburangare, bakitwararika mu muhanda, bakagenda neza ndetse bubahiriza amategeko. Ikinyamakuru The Nation dukesha iyi nkuru cyanditse ko RPC Katabazi yaboneyeho umwanya wo kuvuga ko polisi ya Dodoma itazigera yihanganira umushoferi utwara ikinyabiziga mu muhanda atubahiriza amategeko agenga umutekano wo mu muhanda. Izi mpanuka zose rero mbagejejeho nizibaye mu cyumweru kimwe mwabantu mwe muri izi mpera z'umwaka, hagenda umubare w'abantu benshi bicwa n'impanuka. Icyo nakubwira rero munyarwandakazi uri kumva iyi video, niba wumva ko ugomba kurinda amagara yawe, ugomba gucunga ubuzima bwawe, hari impfu nyamuneka twikururira rimwe na rimwe ugasanga umuntu niwe yikururira urupfu. Ni byiza rero ko muri iyi mihanda muri izi mpera z'umwaka hagenda abantu benshi, murabizi ni byiza ko twitwararika tukambuka imihanda twitonze, ariko nanone uruhare runini rurareba abashoferi batwara ibinyabiziga by'abamotari ndetse n'abatwara imodoka zitwara abagenzi ndetse n'izabo ku giti cyabo, kugenda baringanije umuvuduko nk'uko polisi yacu y'u Rwanda ihora ibidushishikariza. Nyamuneka umutungo w'igihugu ni abantu, igihugu kidafite abantu ntabwo gitera imbere. Iyo hagiye abantu bangahe bose igihugu hari ikintu kiba gihombye, kuko byanga bikunze harimo abantu b'ingirakamaro cyane bafitiye igihugu akamaro cyangwa se bazanagiriye igihugu akamaro mu minsi iri imbere. Iyo ugonze umubyeyi yari afite umwana agomba kwitaho, uwo mwana aba ashobora kuzaba umuyobozi mu gihe kizaza akagirira igihugu akamaro. Uwo mubyeyi uba uhitanye aba afitiye igihugu akamaro n'undi uwo ari we wese muri rusange. Twite rero ku kwirinda amagara araseseka ntayorwe, kandi twubahiriza inama polisi yacu y'u Rwanda ihora itugira mu buzima bwa buri munsi. Reka nkubwire ngo niba wumva hari comment washyira kuri iyi video cyangwa se igitekerezo wakandika muri comment, ariko nyamuneka mujye mwubaka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubagezaho amakuru nk'aya y'ingenzi. Channel ni Oliver Rwanda, reka mbifurize ishya n'ihirwe kandi muhahe muronke, ariko mukomeze mwitwararike muri uyu mpera z'umwaka, kandi Imana nayo ikomeze ibiteho, tuzawutangire neza turi bazima, dufite ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Mwakoze cyane, ciao ciao.